Impozantna crkva posvećena svetom proroku Iliji, romanskog stila, sagrađena je u periodu od 1855. do 1858. godine, kada ju je osvetio moravički episkop Janićije, a požrtvovanošću i trudom vernika 6 sela ove parohije, Godovika, Milićevog sela, Rogu, Rečica, Svračkova i Rupeljeva. Gradilo se za vreme sveštenika Miloša Popovića i kao istaknuti odbornici crkve i ugledniji i uticajni domaćini navode se između ostalih Nedeljko Joković i Blagoje Krstonić iz Milićevog sela i Mijajlo Ješić iz Godovika. Po nekim zapisima na crkvi su se pojavile pukotine već posle par godina, jer je teren loš i sleganjem su nanesena trajna oštećenja. U 1913. godini crkva je uvezana utegama, a 1925. godine za vreme sveštenika Spira Ostojića i Milojka Gliševića sem utega izvršen je i opkop oko crkve, kada su temelji učvršćeni betonom i bukovim koljem, a urađena je i drenaža. Tih godina, tačnije 1923. postavljen je i novi ikonostas koji je izradio Milovan Adašević iz Rasne, kao i kamene ploče sa imenima stradalih Solunaca iz svih sela parohije u Prvom svetskom ratu. Evo, slava Gospodu Bogu, približili smo se ove godine jednom divnom jubileju kada proslavljamo 150 godina od gradnje crkve svetog proroka Ilije i 200 godina od obnove našeg ponosa i dike hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic, koji je po nekom predanju nastao u srednjem veku i do dana današnjeg tajanstveno kruži priča o njegovom nastanku. I opominjamo se dela naših predaka, od kojih je jedno izuzetno delo, posebno impozantno svojom veličinom, svojim ukrasom, koji krasi ove predele zapadne Srbije, nespecifičan hram svetog proroka Ilije, koji je nastao trudom i samopregorom naših predaka i koji, nažalost, isto kao što proslavlja ovu jubilarnu 150. godinu svoje gradnje, tako isto opominje da zaista je i posljednji trenutak i krajnje vreme da se ovaj hram konačno nađe na listama dobrih ljudi, dobrih priložnika, vernika, i da svi mi uložimo trud i rad da se ovaj hram ponovo projavi i pojavi u onom pravom obliku kakav je i nastao u tom teškom vremenu. Čast mi je da najavim ovu proslavu koju je 2008. godine na Svetog Iliju preuzima ulogu tih vašarišta, panađura ili godova i godeta koji se toliko pominju ovdje u našoj crkvi, u našim letopisima, koji su okupljali narode ovoga kraja i naroda, znači svih vernih iz okoline, dalje ili bliže, na saborišta, vašarišta, kao što to i govori mesto na kome se nalazi takozvani pijac, gde su čak i dubrovački trgovci ostavljali svoje tragove donoseći i prodajući so. Mnogo značajnija i veća po ugledu, po misiji koju je vršila u svoje vreme je crkva svetog Georgija, koja stoji i svedoči svojim skromnim izgledom, ali velikim delom u vremenima kada je turska noga hodala i gazila sve što je bilo sveto, sve što je bilo srpsko, i taj rodoljubivi duh našeg naroda, ali ipak iz pepela, onako kao i ona ptica koju uvek pominjemo kao Feniks, podigla se ta svetinja 1808. godine pod upraviteljstvo vožda Karađorđa Isaija Đakovića, i ove godine ponovo proslavljamo još jedan, možda i značajniji jubilej, 200 godine od obnove hrama svetog velikomučenika Georgija, koji je zaista suvišno je pričati jedna od velikih svetila toga, a i ovoga vremena, nadam se i budućeg ovoga kraja.
Risto Stevanović iz Orida kod Šapca, preduzimač radova na crkvi, ugovorom se obavezao da će voditi i dovršiti ovaj poduhvat koji nije bio nimalo jednostavan i lak. Kasnije se ispostavilo da je bio koban upravo za njegovu porodicu, tačnije sina Đorđa, dečaka od 15 godina koji je izgubio svoj mladi život nastradavši padom sa zvonika skoro pred sam kraj radova. Njegov grob i danas se može nadzreti na uzvišnici sa desne strane puta prema manastiru. Međutim, to nisu bile jedine nevolje ovog hrama koji je započet delimično i zbog zaveštanja počivšeg Josifa Mandopare. Pomalo prestiž, velika želja za reprezentativnim zdanjem, brzina i samo vreme u koje je iznikao jedan ovakav hram izazvao je divljenje, ali i niz teškoća i razočarenja. Međutim, on predstavlja bogato istorijsko, kulturno i versko nasleđe iz vremena kada je hram Svetog Georgija bio i suviše mali za sve vernike i kada je život u crkvi i sa crkvom bujao i donosio vredne plodove. I poznati crkveni velikodostojnik, mitropolit Skopski Josif Cijović, u svom bogoslovstvovanju jedan od prvih koraka načinio je u ovom hramu. Sveti vladika Nikolaj Velimirović dolazio je u kanonsku posetu kao i mnogi drugi jerarsi